Dobrodošli u mobilni shop video pregled modela Nokia Lumia 930. Ovo je uređaj koji funkcioniše sa nano SIM karticom. Na tržištu se pojavio u julu 2014. godine i predstavlja Nokiin, da tako kažemo, najjači uređaj na tržištu za ovu godinu. On definitivno opravdava i svoju cenu i svoju klasu i svoj naziv, a to ćemo malo detaljnije da objasnimo i zašto u toku ovog video pregleda. Sadržina paketa ovog uređaja uključuje naravno sam telefon i bateriju, tu je punjač, USB kablovi i slušalice. Slušalice ovog modela su inače klasični 3,5 mm jack, ima i 3,5 mm ulaz, a sam telefon posjeduje Dolby Digital Plus poboljšanje kvaliteta zvuka, tako da je kvalitet zvuka kod ovog uređaja zaista besprekoran. Snaga, čistina zvuka, sve je na zavidnom nivou. Ono što kod ovog modela pre svega zapažamo, to je njegov displej. Reč je o prilično velikom AMOLED displeju od 5 inča, to je displej sa Full HD rezolucijom, multitouch podrškom, Clear Black tehnologijom i posjeduje i Gorilla Glass 3 zaštitu, tako da osim toga što su boje i pregled sadržaja na ovom telefonu besprekorni, on ima i odličnu zaštitu. Sa prednje strane ovog modela nalazimo 3 tastera koji su osjetljivi na dodir. Sa gornje strane nalazimo pomoćnu kameru, to je kamera od 1.2 megapiksela, pomalo iznenađujuće s obzirom da uređaji srednje klase već imaju jače kamere. Ne znamo zašto se Nokia odlučila na, da tako kažemo, slabu kameru, odnosno slabiju kameru, međutim ona sasvim zadovoljavajuće obavlja svoj posao. Sa desne strane uređaja nalazimo taster za pokretanje kamere, taster za paljenje i gašenje i taster za pojačavanje, odnosno stišavanje zvuka. Zadnji poklopac kod ovog modela pokriva samu kameru, to je kamera od 20 megapiksela, PureView tehnologija i Carl Zeiss optika, zaista besprekorne slike visokog kvaliteta. Carl Zeiss je uvek bio sinonim za odličnu optiku kod mobilnih uređaja i inače. Nadalje, tu je LED Blitz, to je dual LED Blitz za slikanje u uslovima smanjene osvetljenosti, kao i mali otvor za zvučnik. Sa lijeve strane uređaja ne nalazimo ništa, s gornje strane nalazi se ulaz za SIM karticu, kao što smo rekli, on funkcioniše sa nano SIM karticom, kao i ulaz za slušalice, to je 3,5 mm jack. Sa donje strane modela nalazimo ulaz za sam punjač, i to je u principu to što se s polja vidi. Ono što je još potrebno reći vezano za ovaj model je zaista besprekorna izrada, kvalitet izrade. Zadnji poklopac je plastičan, sam okvir i ram kućišta ovog modela je izrađen od aluminijuma. Neki od korisnika ovog modela su se požalili da osjećaju zagrevanje modela, to je naravno zahvaljujući tome što je, s obzirom da je samo kućište izrađeno od metala i ono lakše prenosi toplotu, u svakom slučaju ništa zabrinjavajuće, samo jedan utisak korisnika. Što se tiče operativnog sistema ovog modela, on naravno funkcioniše sa Microsoftovim Windows Phone 8.1 verzijom operativnih sistema. On svojim korisnicima pruža već uobičajene i ustaljene aplikacije, prilično veliki izbor u samom početnom paketu aplikacija, naravno podrška društvenim mrežama za konektovanje, hub za igrice, fotografije i mnogo drugih. Sam pristup ovim aplikacijama je također pojednostavljen. Sam uređaj je izuzetno brz, to nije ništa neobično za Nokiine uređaje. To možemo da zahvalimo i Qualcomm Snapdragon 800 chipsetu, jedan izuzetno sposoban chipset koji ovaj telefon zaista smešta u sam vrh modela, komercijalnih modela, da tako kažemo, na tržištu. Znači brzina, izuzetno brzo otvaranje aplikacija i tu zaista nismo stekli utisak ni u jednom trenutku da ne može da se izbori sa bilo kojom i zahtevnijom aplikacijom. Što se tiče procesora, reč je o quad-core procesoru, ovaj model zaista nema potrebe ni za kakvom kritikom kada je reč o brzini učitavanja, kada je reči o, kao što smo rekli, pokretanju i zahtevnih aplikacija. Kvalitet zvuka kod ovog modela je također, kao što smo spomenuli, prilično kvalitetan, tako da definitivno ni tu ne postoji prostora za bilo kakvu zamerku. Quad-core procesor kod ovog
modela je, da tako kažemo, ili da se izrazimo, ima podršku 2 GB RAM memorije. Ta memorija zapravo i daje tu neku brzinu. Ono što je takođe bitno za spomenuti je da ovaj uređaj funkcioniše sa 32 GB interne memorije i Nokia je nažalost ostala dosledna nemogućnosti proširivanja te memorije, znači 32 GB je ono što stoji korisniku ovog modela na raspolaganju. Koliko bi trebali dati neko mišljenje o ovom uređaju, definitivno bi se stavio akcenat na veliku većinu pozitivnih komentara, pozitivnih zapažanja. To je besprekorna izrada ovog modela, kao i materijali koji su upotrebljeni u samoj izradi. To je to metalno kućište koje smo spomenuli. Nadalje, tu je prvoklasni displej kamera, mogućnost bežičnog punjenja, Dolby poboljšanje kvaliteta zvuka. Sa druge strane, odnosno sa neke kritičke strane, zaista nema puno šta da se kaže. Ovo je jedan uređaj koji će korisniku i zahtevnijim korisnicima zapravo da ispuni apsolutno sva očekivanja u svakom pogledu, tako da što se tiče modela Nokia Lumia 930, apsolutno svaka preporuka.